Wĩrĩgĩro bwakwa nwĩthĩrĩte wĩna ntuku njega nĩngũkũgwata ũgeni kĩrĩ nteto cietu cerũthemwe tũkĩromborekeri nĩ ũntũ bwa kwambĩrĩria nteto cietu tũtereri ndaika inkai nĩ ũntũ bwa thĩna cia kĩmitambo ĩndĩ ĩtania na baũtwe ikinya gwekinya ngũmenyithie nteto tarĩria amwe na nteto iria nkũreterete nĩ Yara tu kudhurania kirindato cia weru urataini mutujua Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutuma gutongeria muchemanio na mubarothi wa Somalia guchwira ntaira thoko ya miraa. Antubana Meru gukumbata miti umwe ntere cha mutuate akiringa ngita mathaa 24 muthingatano. Akiama DCP Meru gutirimana na kanisa ya EAPC bakijukia kanya gutariria mibango ya kiama giki. Weru TV kuongera mwago nkuruki ondi tukureterete mubango jwa katiba ka Gen Z no thiobo bweru wa mubango jwa kugukia. Mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinya. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia ni atongeria bangi ba Meru bario ambunge na MCAs gutirimana na mubarothi wa Somalia nthigurune ya Kenya kenda guchokaniria kanywa mantu jegie thoko ya miraa nthigurune ya Somalia. Somalia niyo yake etigire thoko ya miraa ome ya Kenya gukirikanwa ntuku inkai nthiru. Gavana Mutuma ni atumiririe kuruguka kwa njira ithatu gukinya miraa Somalia gukurukira barabara. Anthony Kathenya gatwambirie cio. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia, abunge Dan Kilo Igembe Central na Julius Taitumo Igembe North, MCs Kathumba batongeretwo ni Speaker Ubundi na biashara Kathumba ba miraa muthenya batindite kiri musemani na ambassador andũ a Somalia Jabril Ibrahim Abdule obisini Jembasi no mujo Nairobi. Twegere ya utongeria bwa Meru abunge babaria MCA Speaker wa Assembly ya Meru toyete kuona ambassador wa Somalia. Musemani ujo kijaga nyuma kanjone ne awikalia kwani ile kurugulu kwa mekethatu ya Kenya na Somalia ontubula butumite thirikari kaunti ya Meru gutongire kire gusira njira ile igatigira thoko ya miraa ya Somalia ni kuongereka. Border points irato kwenda kwambĩrĩria wiki ya miraa through ni Kiunga, ni Mandera na Liboi. Na manto yau turi county government muno ira ikore mamira na ira ikore mamira ni Meru. Ne to and device ni Council of Governors to banga mibango ira egatoma to ambĩrĩria wiki ya miraa manto ya transport, manto ya organize general biashara ya miraa. Kulingana na bunge Dan Kilo na Julius Taitumo kurugulu kwa mekeno gatethire kuongera kiwango kia miraa ile kwendwa ndani ya Somalia. Atatomba kurugura mianka yetu na Somalia na kethirwa ina mutaratara umwe na security range nikienda kinya biashara yetho no tata mantu na ndeke no tukachitha ro kilimiti kiwango kia mirere huku Somalia ningwitikia tukarugura mianka miraa emingi ya mbota Somalia no to Somalia ndiguru ya ndambire emingi saindi yara tulimitawa ni biashara barabeza bakirio control miraa ira yukuma Somalia. Tukwaria muno kuhusu biashara cietu especially biashara ya miraa tukwaria muno kinya kuhusu ngwataniro yetu nabo na tugitikaniria amiru betu bagetho ba Somalia bamenyerwo atumenyera Somalia ba Kenya na bamenyerwo na heshima na bawatilo boya boyele tuwitikiria mianka ni tekurura boya utukalitania ngwe ya utukaya kubanga boya tinya tukarinthi lakini mianka ni ruri na ngwe tu ya miraa yeta boya.
Ambassador Jabril Ibrahim Abdule na ule akathite ndiunge no komigota kionaniria gia kwirutanire gwatongoria baba ba Meru kile gusairia ntaira kile mathina mala makwinyiria kariba Meru ne augite mathina mala mario kile wendi bwa mirande ya Somalia makaliru na gusairia weru ni thirikari ande Somalia. There are some challenges that has been discussed. That challenges will be addressed by Somali government, but we're also very much grateful the support and the commitment of Kenyan government led President Ruto, who has been very focal to make sure that the trade between two countries move quickly, faster, and make it easy between two countries to actually trade. Ntomwera ikiretia President wa Somalia, His Excellency the President of Somalia. Ni aterua toka antoba Meru bakambriria kuona manto ya Meru kukurukira liongae twethira tweneo a ntuko ya narua. Governor Mutumanto Idhinkia akianagira ati thirikari kaunti ya Meru kilingwataniro na county assembly ni ya Meru ni bakubanga bilile gatigere kimera kia mirani gikubangwa na nigi kuthongo mataimera biu bingi na ni bono onto turi county assembly kana turi government ya Meru twatanirete na county assembly ya Meru tukobwithia bill irekareta arimi amwe irekareta biashara amwe irekareta transportation ya mira amwe nikenda twibanga ya Meru nonto mathina yara twithirite twikurukira ni kwithira turi stakeholders ba mira kana value chain ya mira itabangwa ora kawa kabangirwe ora mayani ya bangirwe ora makadamia ya bangi Meru uga nya safari indaja yambairie ne kinya rimwe na ngwitikia ne kinya ria mbere twakinya gwakikisha kimera gietu kemira igukarua ni atongeria betu parabe saindi ya Somali na bahati tweba Kenya na tukomba kwaraniria turi amwe ni kenda thina cietu tumba kuthikirwa na tumba kuthwa tukiona ndawa ya thina cietu. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akariba maua ni batariritie ugua bwa gwita thara nene gukeza kuoneka mutino jwa Mwanki bakiuga ngari ya Mwanki iria ibatere kubatethia ntereji ite Antune aega bariuga bethirite bagitumira njara cia kuoria Mwanki ndiria ubatubweza ontuburia butigaira kuremwa kuonokio tonga ni bameneretie ngabana wa kaunti ya Meru Mutumanto Idhinkia bakiuga kinya kethira na izi thina izi irio gutimataгаria ethirite akijukia gochwa ngerekana. Dennis Mugendi gatumenyithie. Akarika jamituni ya Mwanki jetete na mbere gutema karintamente ni isi ya Gembe na mararamiko ja maingi jari utingari ya koria Mwanki tutena simamoto kinyemwe thai nyumba igo iguthira kinya thai ciogelera renge mbue yonthe kubone Mwanki ogo ya mawa yani tuwete tisimamoto ya tukete kweya mutayo ogelera yonge tuwete mbu tukanyara kanywa na twitojokitie itagari aria kuthingatia nteto iji onto tukinyete gituone kia ngari iji mucino mawa na jara tucionerete ni jakunanga nkorosia akari tonto ngari ya thukire otene ikari toka igwikite inyaki nderi miambatete na konge nyautetairi tukwe narua kira kediaretie ni ngari simamoto ngari ikia emamire kuma morio mwanja ngari tauma ngari itena mauru na ndene kaunti Meru eta timbo ngari timbo ene thuki waita ngari mutindwa ebwithiro ntukwira polisi nikuguya iro ebwithiro runene nkauria kiote ni kwaite nyumba cia chonte kiotene na nyumba cia chonte kiotene satado tuko ngabana yetu kaunti Meru Mheshimiwa Isaac Mutumanto Idhinkia urata supportete sana mwangato arinyende nyang'ombe mama kawira mwangasa aya nikenda tuka gavana wetu na tuka mwana wetu miterie ariya kanisa ne methodist kwethe ko anto ata wikira ntabagute ne relief na arabari impara anaranga nyumba cha ire ake ya kanisa ne methodist kwethe ko anto yoto na ngari simamoto chikuche ithuki eno ngwira to wera gavana Isaac Mutumanto Idhinkia kitha tukumanguye wera to mwera sa gavana kaunti Meru to mwire niriku the address governor Meru ntoko address governor we former deputy governor na ndenda kwanjiria nara waririe rira wari county assembly wetete kuwa mantu ya oroko inywa in the previous administration otwerere atire the fish rot from the hand so today iwe kiongo kira otwerere samaki ora mutwe kia kwithira Mwanki yo kwithia Meru prison it's a security threat
okay akuthira monki yokuithia Meru prison which is just few meters from your residence inaende kuonge kumba kotethuka simamoto ye just meters from your home kwa kuko kayano omba otethia inatota cia roi kwa kura ire kutaombere kutethua Gavana Mutuma ore ambulance ichongwa igua mijechi bitari imwite na ambulance oeta kinyamya thene tijanga kwena ambulance okeya isi mamoto ne kuamia bilioni 14 sitije kwa kubwethia sigerebu sigerebu ne kathimo sigerebu ithirikari ni untu bagwitia Gavana Mutuma ajukietagarire ampui ngwe yawe ngari rite batero kwa mandene county Meru ngari ile ngari ta ambulance na ngari ta mamoto icho ngari chundumia mwananchi na mukari yo county Meru icho ngari rite batero pa kwa Kenya amen ngari cha county government ira kuthiro ngachwa ke yacho kuchothe irite na ngwe ke mwananchi kawaida Gavana Mutuma twethingia kwena mbesa imbinge muno sitengi dene Meru county na mbesa usitengi just a cash cow eta bothithie supplementary budget ateko 224 no kwa that mandate Public Finance Management Act of 2012 section 35 to be specific nio wete keria wete waziri wa mbesa kathono nete athithie supplementary budget ko mbesa se kuthithia simamoto iteo nonto ma MCAs baba thitha si oversight ruare batakwenda kuthithia oversight na ito komenya thirimbi karunga ruare nya MCAs wonthe otiwa rutera rwaku kaba okira kwanjeria andwa ruare berwa ni antu bandwa otewe rutera rwaku ruare Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Antobana kathetune Mumeru ni bakumbatite mutentere mwanya mwanya bari na mioroto iria ni amwe na kumenyithania gukonia murimo jwa nyimba unge nawe ni mugambi Mangita kumantere cha mutwate uria ombete kuringa rwimbo kwa mathaa 25 muthingatano kenda kwebia nkuma ya mothuku jareza gukujirwe egembe bubone nyuma ya trufe na muthoni gukumbata muti gwa ntuku ithatu kenda gutambia nkuma ya umenyeri bwarera ithithia riria kinyari atigirire Rais William Ruto akimunenkera kiewa. Nicholas Chabare ni akunirite makarika ja na ni agutumenyithia nkuruki. Guku ni gukenera akwa ombani na kujirwa akwa moroto. Mangita Simba wa Meru amunaandika 24 hours. Hiyo rekodi tumechukua. Moroto ogwa mugambi Mangita kuma ntere cha mutwate ora aringite ngita kuma athathita achantu wa Jumapili cha muthenya mwanka athathita chantu wa Jumatatu cha muthenya atakuruka kana kinya okira. Yatumembu ambu ituntuko. Nonto mantele tunaendelea kwa Meru County. Iko tokana na konti idatu imbi akinyage yenye kibui tongo tia kansa binge kwena mantanga endelea kulanga mpia ngambi kwa alibeto mantanga de badi kwa tibui kwa tu ngazi na kionga line kwa ntobala hiyo bada limeke ai la kuna rekodi na ipo pili ni wende tenda yeto la reda antiko na namba inge siene sima Trikari ne gweri olelie ikende support onto buendia wena kolomera ina matha 24 kuma uga tena onge boromba kuendia lakini power na irikire atongoria Trikari ne kolome yolelie fuatili onto Mangita kuthithio u wengo atomba inyethra nende tunatoka kaza tagwa kaza ikoro theri no mwanka Trikari yo yatua kakwanya kwena antu bakugwa bena murimo Toma antuja tegugweto kila siku. Ote antutata itare lakini kwa muneno raita anene wama tuende ita na siasa. Watu watota kuzungumanga ilorine tweto wabaine na ndwimbo anja kuna suita na siasa ageto kuleta ate ha. Wanokuwa kene na iwa ibangi yako nyune umara atoma. Agambili kwa ata komende uwa ibangi yako nyune umara atoma. Owe mziari uwa iwe sioveri nyune umara atoma. Ne ondo wato rote mjumbi ya ikoreta. Agawato njala iterai hawa watoto wa Gen Z wengine wanaingia kwa mambo ya kuolewa mapema ama hii historia ambayo unasikia kwa sababu ya kukosa kazi ya kufanya. So haini Meru watu tekiene bila nne betu Meru
prepare kushughulikia hili talent ya vijana yetu Ameru. Maningita athiete na mbere kuringa ngita yake entere echelare bange na boiba thiritwe bakumbatiritie miti entere mwanya mwanya na mioroto mwanya mwanya ya kugorora kaunti ya Meru. Etwerie thirikari county thirikari national government eromire antu at least bakirwe cibitari cia cancer centers na nkiromba antu mno antu betu twakare ninja utukumea specific mwiri waku nitayukari ita cibitari uthimo mapema ndene cibitari ukumeweta uthimo cancer antu betu ni bai ng'ombe na inya na ng'ombe nyingi muno muno na antu batainya uturo bwao na kirero giki atumande muyuthi ora aina awiku ururu bantu bao ngiana na ururu muno na njukia atua ya kuwata muteyo nikenda nga attract attention ya thirikari yetu ya county government na ya national government nikenda atuthikira. Message yakwa ni peace, love and unity na oni kindu kiria kuga twithirwe twina ngwataniro imwe nkauri atongeria betu ba Meru county nikenda bakaomba ututhiathirira ngiri thirikari ra nene kenda ya tugia na seriousness nene muno. Kuma Gebe North, Western Class, Chabari. Ni kuma kiri rugono runi otukuona kanya ga kunogoka tugicokera tukabumenyithia rugono rwa Oscar Kithenji uria umbanite kiri KCSE. Thongomia ceiling kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithondeki na utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gategati tukugwatwo geni 19 Coins Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twerugara mathaa 20 na jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Coins Hotel turi barabara ni Anjuri Nteke gwankana na National Bank mukana jo maguta za Toto Town twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwa kunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727775555 19 Coins Hotel where every coin matters. Mama Kanana miuzi yako unga Ngano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, sema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya 3 na
turugura ntuku chionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Nacio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Nayo ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Nukuthugania gwita sukuru kienda kuthomera undagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyambi gendo badala. Karibu kiti. Hotel nyama. Yes sir. Ukumenyiria ate ugwitirwo ngathi ona ndizi. Mbie mwende. Bado mwenye chokewe. Onde. Chivo. Atobeto. Ndio buru mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified with Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Karumo Technical Training Institute nitukugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiri itengo bionthe ja arts and craft na diploma nkurukitu ritanaga arito betu tukithingataira the new modularized curriculum mathomo jara twejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Moss Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gweta Maua ni ntubante tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao jetu ni www.karumotti.ac.ke njo Karumo TTI January ji na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rojo.
Tugichokera na nteto nkuruki Oscar Kithinji uria urari murito wa Meru School na uria wamukirite mpumi nthongi kumania na kigerio kia KCSE ende gutiwe uromba kumukenera ni ontu aturaga no juo miaka 80 amwe nabo atori ni baciumiritie na gikeno gikinene na gukungwira mwana ojo nyuma ya nteto kumira gukonia ombani bwawe. Martin Mugambi hari na riboti eji. Oscar Kithinji ikanaga kurerwa na gukurwa ichocho ntora ni amubukoro gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe. Nilipata April 84 points na shukuru Mungu kwa hiyo. Aragwata ndeto chegikeno na ndeto imbegari gwena uyuwe baraombago kenanira nyume ya kugwata riboti no. Nishukuru nyanyangu sababu ya kuwa na mimi kila wakati, kunipea moral support na kuni encourage na pia hata kuniombea kutoka nilikuwa mtoto mpaka saa hii. Nashukuru sana. Ringana na Kithinji ndeto inuira muthungira nkoro kumujura gikeno na nkinyankena na mwago. Kwanza sikuwa naamini, kwanza ni hiyo grade yangu, lakini mimi nafurahia sana kwa sababu hiyo siku nilikuwa nimefurahia sana. Aragwatite airungi kuma kiri chukuru ya ndaka ya Meru School. Atero thete kigeranio kia form 4 term acokete cukuru twakaririthwa gatika kababa nawe ambira cucu ni mendombo yagira nontu nani monaga maina turutarute maina nubo ndamwira ni Kithinji maina ri ni tukumiruta rutaba ukirikia cukuru uguo kiritha kigeranio iki muthiete kurutha maina itigweribo na nibu twekarirwo guri Joe Chiangai ariuga ka mwana gaka gake kathomete na thina guthungira secondary gatethirwe ingavana muthomi njuki na thirikari ya kaunti nu mwanka kurikia. Kuingia kwangu form 1 nilisaidiwa na muthomi njuki ambaye ni gavana wetu wa Tharaka Nithi, akanisaidia kusoma kutoka form 1 mpaka form 4 kunilipia fees. Nilikuwa napeleka hiyo sheet ya check ya fee hapo headquarters za county, afu analipa huko shule, so shule sichapata shida za kusoma. Etorwa baba county baba ofisini ninderirwe kaka na tigakwa kaka na nikamuthomu njokie na no gukathomithia na mukonu maguraga into nawe kerirwe nwe mamu aku nerwa riu isto ciawe cionthe iria konaga cukuru akabiraga ofisi. Tori banture ni amubukoro bakugwata ndeto ira batagwatite wantu wakubinya nkurukie baraumira na kuyuria muchieni wa Chiangai gukenera maumithio mama nkemina nkinya nyimbo ciujurite nture no. Ni muno nontu mamwe ni namerangire mamwe makena muno ananda cotheithia tutibi tumwe tuthimu ni nkureterwa tene ewa nanda kena muno nkoroni wewe mbigweta kere mbase riu gankwira muthomu njukite ri akinyira obariku. Kiripotera ndeto cia weru kuma gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Nja ya Weru TV na Weru FM nitite na mbere gukinyiria muoroto jwayo jwa kuongera rumuri rwa mwago uritani na rwaria rwegie jaria tugakuonia aria nandi twithirite tukiruguria ibindi bibieru thuki mbithi nio Gen Z iri na kanya gakega gukenanira na kinya guchokaniria kanywa bobongwa gukurukira mubango jwa katiba ka Gen Z na jumubango jwa kugukia jukeru wana njira ya mwanya iria igatigira gwe mutegeri otigukurukirwa kana kinya gutigwa mundune ni jaria za gukonie atuguguchemithie kanini kamibango eji. Mwaka jo mweru na mantu ja Meru nibugo kuziri twendene ya Weru TV rokire na kinya Gen Z ya muthia weru ya baririkana rokire mubango jwa kugukia jwe na nkanya ya kugutetheria kwambiria ntuko yaku no menyo gukurukira nteto na kuthunja mantu mwanya zareza kuringa nyomba cia nteto akurete ribare Edward Mutembe na kwa igitari ya mbere methene ya nteto ya Weru TV kwina uthiobo bweru Dorcas Wakaria nontu president ya wite na bango iria muno awire corruption iri ambiriria mbunge na wabunge wako corrupt ntikumenya nontu president ati endeletherie conversation ira nontu
twitonga mantu very deep yori muno so etigwa kuria chia corruption maichu unandea kuichi kuita kugura muchere na nchugu ndo huko ina ingi tikuma no you kirega tuni ya tuko kirega deti ya standard Ntuko chionde cha Jumatatu kwina gikosi kingi kia gukumenyithia bienine buria kuri. At least nyago ukarinthi coach mubira jwa Africa thaizi sio kama kitambo. Sometimes ibona mafans ba Morocco na ba Egypt iberia semno kusiedia si wa Africa sana. Si wa Africa. Kwanza laba sinda. Te coach ja wambisa kwa koza mbona mubira na hata yabo ndio ndo mete coaching. Mtu kuomba iko kuonia na baba ukabaita na basics mapema. Anakaka jenzi kwambiria thaa mugwanja na nusu mwanka thaa 11 ugakundwa ndwimbo chekenande kire mubango jwa katiba kajenzi. Angambo na sina viatu, nimeona dansa itaweza na heels. So, haiwezi weza bila na heels. So guys, ndo tumerudi. This is Ameru Dance Crew. Si ndo? Zombo. Team kubwa. Ameru Dance Crew team kubwa. Mpenzi wangu napata muda mgumu sana. Nimechoka kuteseka jamani. Uko kwetu ananisumbua mama. Niliniboma mimi nitajenga sina changu ila ndo nasaka. Nina imani kuwa ugakurukirwa na mibango ya Wero TV ukithithagia atia. Maureen Kinya, Wero TV. Hau ni utwakinyira muthia jwa nteto chietu cha Wero TV na njira endaja itanambere na gukenera mibango yetu. Rietwa ni Maureen Kinya, mona niretwa mathithio ni Maureen Kiremi endikagite nega kambutige na mubango jwa tuburuke jura jwejaga gukurukira Wero FM ureteri ne MC Tash. Kimwa bakatheka inge batitheke we abunu jena ito manto kumira ukira dai matano unika bandi kura ngombe ngakama mukuru ndira urire ko na neje jamware chase itoti ndatigire no kengweta kaire utekunde ndera kini Yesu agaro eta wata akwirire withukomoka irankareni yani kingweta auga atiri uniki amba mbinde thunkuma yani ndari wa mucharo ngaraji yuko inga na shoko mchoba morogo ngaraji yani woni muntu wa ngaraji arakire fa ile chibuto china past floor ru ile china tena mabati ile tota hii nyumba iko flat roof ageta flat roof muranu mwaka juu tukathithia baba wera mtu kanko geta muranu na ngari nkuru ana meano gete gorotha Nadia ari no ithro Nadia ithro nungi teka ba ithro surprise kana ende twetere gumuranu uriogo muranu jwa kwa makosa ki muntu ya ugote onirio niki muntu ogweta machabu ndegoro MB plus atiri akare ari wabunti biona nambu agetere twambirire na kobo kageta skuru Mombasa Mombasa gakuthoma igata inga skuru na bino bugekira kikomereri mwe na ndia inga skuru ego ate kuoneka rimbro ika tabukathithia ibogeretio gacho ari iri muito muchwaga na tukashuta ugatega kuga episode imwe itushuti na wetu temurairwa ko aba mutano ngwenda yangu na tire menya ibu